Толық мына ке киргенге чеңірдайын Ким екенім қапталдан білгенге чеңірдайын Қалың үні жеткен жер сөздерімді құлақаң илгенге чеңірдайын Бірінші май айылдан Болы тұрған ұшыл той бүт қырғызға жайылған Айтылуған век балаңар Атенесін ескеріп мұна той беріп жатат қараңар Анандан өзінің соның балдары Құдайдан тілеп алғаны Елден батаң алсын деп Биіктікке барсын деп Келечекте бұлардың Бақталайы жансын деп Ертеңдағы бұйырса той өткөрчүң уақ бар Бүгін болсаң ескерің ертең болсаң улақ бар Андай болса туғандар Төк мақындар төксінші бізде уға тұрған құлақ бар Ең ескерелің алады Айтылың атенесін алардың Еске бүгін салады Авастай сонын атабыз Мақтымдай сонын апабыз Марқымдарды біз бүгін Ескері вырдап жатабыз Ата деген кім өзі Ой ата деген асмандан Кенен инсан емес пе Бақтылу болсын балдарымда деген инсан емес пе Bir kestен ушулардан артқанын жеген инсан емес пе Кечекиңе сесер кеткен тараған Ачкалык менен жоқчулукта даңе кыйналып жүргөн арадам Ошондой болгон кесте да Айтылуң аваз атабыз чоң кызматка жараган Аваздай болгон атанын атагы даңкың ананда кадыр баркы керек пе Биринчиң айыл мындай кой жалпың элим тыңдай кой Бүт кыргызга тараган момун болгон кишеле Мамилесиң аябай сонун болгон кишеле Аваздай атабыздай бол албай бүгін кыйналып жүргөн биз эле Алтындай сонун атаны унутпайбыз эчеле Эскерип сүйлөп олтурсам жашагандай кечеле Жакшы сөздүң укса да жаман сөздөрдүң укса да эч ким менен теңелбей болгонуң анын оозунда Оозуңа палоо дечеле ушундай кичипейил жөнөкөй сонун болгон атабыз чыныгы нагыз мусулман момун болгон атабыз Атабызды биз бүгүн эскерип ырдап жатабыз Арабызда болсо деп ова жан кейип бир аз капабыз Ошентсе да мынаке Айша аталарым канаке Атаң өлсөң өлсүнчү Эмиң атаңды көргөндөрүм өлбөсүн Мынаң атамды таанып билгендер Эскеришип бул тойго башын ийип киргендер Ыраазыбыз барыңа жашың менен карыңа Ыраазы болуп койгула силер да бүгүнкү келген чагыңа Кадам таштап келгендер Уак саатын бергендер Каныбеке жанатан ак батасын кылгандар Эрте таңдан ушундай эл чогулуп тургандар Сиздер үчүн атайын Каныбеке баш болуп Усмандары жаш болуп Асан менен Алишер жанында бирге төш болуп Эки бир тууган эжелер кошулушуп көп болуп Мына бир туугандар ынтымак ырыскысы мол болсун Ушул үйгө дагы бир эртең келе турган жол болсун Эртеңки той бүгүнкүдөн дагы да жакшы той болсун Мунун айткан себебин ачыгын айтып беремин Каныбектей балаңар ой жаңыдан келип калгандар анда биз жакка жакшы караңар Каныбектей балаңар эки бирдей баласы көзүнүн агы карасы Ошолорго эртеген улак той берип жатат карачы Берешендиги бүгүн бир эрип жатат карачы Жүздөн ашкан төөлөрдү байгесине сайыптыр болуп көлбөгөндөй улак деп мына жаңылыкты жайыптыр Же болбосо тетиге желмаянды коюптур Байгелерин көрүшүп баатырлардын чын эле көздөрүң абдан тоюптур Болбосо холодильник башка бир акчалайың акча бир баарын бирдей беришет Анандагы балбандын бүт бардыгын чогултуп жаңыдан чыккан унааны байгесине сайышып балбандардын эритет Ушундай сонун тойлорго эртең бириң дагы калбагын Дүнүйөнүн иши бүтпөгөн башка жака барбагын Айылдык болуп эгерде биринчи майлык боло туруп ушул жака келбесең каласыңдан арманда улакка келсең бүт баарың күчтөнөсүң дарманда Андай болсо келейин атаның айтып өттүм мен энемдин ырдап берсинчи гана бир шакиртке кезек берейин О калайык туугандар жыйналып мында тургандар Каныбектин үйүнө кайрадан мына кайрадан көптөн көпкө келели көп узатпай азыраак токтотоюм мен эми тоюң тойгоң улансын балдарың бактылуу жашап кубансын Каныбек үчүн гана бир алакан чаап берели Устатым ырдап биринчиң эмең артынан ырдап жөнөйүн Устатым айттың атаны мен апаның ырдап төгөйүн
Hatım apabız bir gezde tör tuğuldu mında törögön, iki kızdı törögön ak beşike bölögön. Taң azandan turgan soň al jumuşty kılıp jönögön. Anan onundan toğuz tollunup, uqtasa dağın oygonup, üşüp kalat baldar dep apam üstülörüne tom bolup. Ak sütün bergen qaracın uşundan uğuldarın dağın men aytsam, Hanibek ağam qaraçı, apanın demek ak sütün, aktay turgan boldu ken, emi qara oldursam, el jurutuna kızmatın, kılgan ağam turbayby, toktobostun aldıga, çılgan ağam turbayby. Alam kocal ayıldan baştalat degendey, birinci ayılga göngül burgan turbayby. Geçekten beri qarasam, aydan ayın Kanibek akebis Kur'an jarış kıldınız. Medresenin içinde dalay jaştardı Kur'an'a göngül burdunuz. Oşente berip geçeden beri qaracı siz toptun barın kırdınız. Ayıl içine buyursa, yıldızday bolup qaracı janıp bergen akebis. Medreseni dağıda alıp bergen akebis. Anadan aytıp bir yeri de aylayın ayın tuğandar, ırdayın cisileriге. Andan kiyin qaracı üsönдөй bolgon ağabız, argada kepten tababız. Emin aldağın ağam qaracı, aldağın el kızmatın arkalap, sen aldını göstön uşunday jılıp jürgön ağabız. Bulakın emnenin aytat ekendep söke tınçыбай жатса sanаңыз. Emin andan kiyin qaracı, Alişer Akem dağı var, Alişer Akem'den ırdasan, akındın oğuzunda şekeri var, doybalı var. Törülüңüz Akem'i törülüңüz, yaşamandık görüvüңüz, köp yaşaڭыз ömürde, ölbüңüz Akem ölbüңüz. Andan kiyin bir yeri de Nuralı degen bala var, Nurali degen dağını var. Atanın üyün bir yeri de arkalap durgan bala var. Nuralını tаңırdasam alala toğun oy bara var. Eviňe atanın eki kızı dağı bar ele, alardın ırda oltursam yürgön jeri şaң ele. Ejeleriдің ırdasam ağarıp atkan taң ele, Gülnara jem menen Dinar jem. Alardın da baktuluň eken bülösü, emi sözümdün bolup jüyösü. 5 gündük uşul ömürden ejemlerdiň qaracı bolbosun deymin günösü. Emin andan kiyin qaracı, akındarım ırdayt dep kalın el, köşöp turgundayım kulakты. Andan ustat ököbüz ağız aýly bulakты. Eritenki günü dağı gelgile çavalı birigen ulakты. Anan avaz atam jaýly kep aytty. Oy oğuzundan çıkkan söz ele, jakşı görgön adamınadan al oğuzuna palon asçı dep aytçı. Oşondon demektir qaray, emin aytılat keptin salmağı, aytılat keptin balvanı. Mına tör tuğulu mintip atağan aş berip jatkan turbayby, ata menen apanın razı bolsun ey arbağı. Ustatımında geliniz, elime çıksın doy geviňiz. Taң erteden berin ırırdap sizdin aňaga berisin deyim teriňiz. Жазıla berisin çeriňiz, geçeten demek bir qaray. Ustatım bugün gelet dep, eldin eki gözüň elektep. Sizdi kütüp jatkan dağı var, sanasынан sanırkap kütüp jatkan dağı var. Anda tıngdaňyz, ustat tıngdaňyz, ırdodon takır tınbaňyz. Kanake barsı göngül burusa ken, emin ustatın gelip ırdaňyz. Үйgө kirip çıkkandır, koluna başlıkçasın tutkanдар. Unasına jetkençe ek akındyň okkanдар.
Егерде білем шашпасаң, үйіңің анша қачпасаң, төкмақынға құлақ салам деп, біраз көріп барам деп, мына қапталда қарап ақынға бір адебіңді сақтасаң, андаң еркелейлің ырдайлы. Ой, көңіліңді бөлгөнің, мұнаң айтқаныма көнгөнің, қапталымдан көргөнім, мұна қарап тұрып байқайын. Ой, құлағын маға салғандар, үйіне шашпай қапталдан, бізді көріп атқан балбандар, бүгін көңіліңді чайпайын. Ким ақындың ұғып тұрысса, бізге көңіл бұрысса, осылардың үйінде данышындай жақсылық болу берсін айсайын. Алеми шашып жатқандар, тиванан қайрелі жұмышқа қачып жатқандар. Байсалды олсын сапарың, жақсылықтарда жолығады кемебесін қатарың. Кимин қайда болсоң да жаратқаным қолдосын, ең жақсы жашо жашағын. Алеми тойым беріп жатқаным, Қаныбекте жанағам, сенен арға жанап açık болсын асманың. Қандай соның керемет, ой, мұнаң айылыңды çoğulтып ақпатаң адып жатқаның. Албетте ким бір өлір сүйлөші тура емес деп қайдағы мына байлығыңды çoğulтып балбандарға чачқаның. Болбосаң айылда қолы қоңшы бір çoğulышып жердештер қалғандарға чачқаның. Ой, Құдай берген кишиге Құдай урған сүйленет. Сүйленгендер оңолбойт, бирок үйренгендер Қаныбектен көп нерсенің үйренет. Қаныбек мына маладес, тапқаным барын жыйнаптыр, башка жака барбаптыр, айылына той берип мына жердештерин сыйлаптыр. Ананда ой, жана шакирт айткандай, улап кетсин анда бир, эки бирдей актаңдай. Қаныбектин эл билген берешендиги көбелде, мактай берсем төбелде. Ой, жакшылык десе бир дагы жаны тынбайт бул бала, жүзүнөн жаган нур бала. Кызмат десе керекпе, жеген асын токтотуп жерге коет эмеспи? Кудай берген рызкың өзү менен ап кетпейт, мынтип элге коет эмеспи? Ушундай сонун какебес, эмне кылам кылбайм деп мынан агалардан алган кеңеште. Агаларда момундай, карачы баары бирдей сонундай. Атаңдын ула деп айткан мынан айтылып мына жолундай. Атанын жолун улаттыр, ары бери кетпестен мынан элинен бата сураттыр. Бүгүн мында келгендер, ак тилден бата бергендер, жаратканым батасын кабыл кылсын ылайым. Жаннатынын төрүнөн ата-энесине балдарын жолуктурсун Кудайым. Анан элимдин тыйып батасын, ата-эненин балдары мындан кийин бүт өмүр эң бактылуу жашасын. Кырсык бале келбесин, Каныбек бир туугандары менен бир болуп кыдырып жүрсүн жер бетин. Асман сунган колдору айга жетсин ылайым, ылдый сунган колдору да майга жетсин ылайым. Кайсыл жерде болсом да какебистин үйүнөн бир жакшылыгын угайын. Дагы токтобой тойлору гана болсунчу анда даңырдап турайын. Андай болсо туугандар, жанатан келип кетип тургандар, ар бир айткан батаңды жараткан Алла мукса экен. Тойго келип кеткендер тойдун мынан эсинен ыраазы болуп чыкса экен. Жан дили менен келгендер, силерге да ушундай жакшылык той маареке жалпыңарга жокса экен. Ырдай берсең төкмакын, сөздөрү бирде түгөнбөйт. Кээдең айтышка чыкса токту деп калыстарың жүгөндөйт. Бизди токтото турган бирөө жок. Элим кетпей укканда, андан ырдай бермек акын колго комуз тутканда. Көз атсаң күнөө жок, ырдай эле бермекпиз. Болгону карап олтурсам алакан чапкан сүрөө жок. Мына 15 адам чабышты, о Кудай көңүлүмдүң алышты. Колдоп турсаң ушундай мен бийик кармайм намысты. Бирок суранып алган аш болбойт, суранганыма өкүнбө. Ой, кезекти бердим ынакпай, шакирдим гана келе кой. Колдору тоңуп турганда буларды кол чапчы деп өтүнбөң. Устатым айтып өткөндөй, мен карайын оңу солумду.
анда жақшылап ырдап берейін қомысқа қойып қолымды ұстады көбі сырырдап қызытсақ болу тобыңды қызытсақ болу тойыңды қанакең ақындарға дем болсын бір жолы чапсаң болу қолыңды қарасам жашы менен қары бараға туған бары бар мынауыл жерде тимеле атабыздың туғандары көк мойындардың бары бар ақындар ырдап тұрғанда қалың ел қарап тұрғанда ақындың дағы шаңы бар Емің айдан айын дойғалың жұрт Сілерген ағызсақ деймен бұлақты Анда месе бұйырса Ертең чапса құлақты Сүргілі далай дорыңды Ертең демек қанибектей ағауыз Далай көп қылып Сайған екен сорынды Ошол сорындардың қарачы Алғандардан болғыла Бірен қалбай ұлақа Барғандардан болғыла Анда дағы қарасам Ат салышып қал беле Бірі-біріңдің айтарым кек болбосын деп айтам Таза болсын ұлақта балбандардың қолында тек болбосын деп айтам Анан ұлақ таза болбой қалды деп ертең кеп болбосын деп айтам Ошоның ырдап кел айтам Айдан айын туғандар ақынға көңіл Ұстаз шәкіртіңіз ырырдап болып кетіп баратат Мұны бұл жерде біз емес мұнан микрофон тоңып кетіп баратат Ақындар көргөнін ырдайт емеспі көргөндің ырды жаратат Амендағың ырдайын чыңың ерінбей Жалқолыққа берілбей Мұнауыл микрофонда жанатан чөгіп еле баратат Алың ақын айтмақчы жана қайната көргін келіндей Емің айдан айын туғандар Барыңардан ұшындай жақшылық деген көп болсын Төрт тарабыңары төп болсын Беш күндік ұшыл өмірді жақшы ішіңері де көп болсын Анан төрілігілі деп айтам Еш жамандық жашуды көрбөгілі деп айтам Емің айдан айын туғандар Көңілдерін жанатам бұрып жатқан дағы бар Ол тұрбастан биерде тұрып жатқан дағы бар Ақындарым ырдайт деп ұғып жатқан дағы бар Бізге оқшоп мұнда қарачың үшіп жатқан дағы бар Үйге кирги чектікің ақындын ырын уғалы деп күтіп жатқан дағы бар Мен ошолорго ыңырақмат ойымдан кетпей мырақтап Ушундай дорда көргөндө ырдағым келді бұлақтап Ақындарға дем келет алақан жапсаң қуаттап Айдан айын туғандар мына айры тамдын елдері Бұлар аламдан дағы генендер Көлден дағы тереңдер Бақылдап жатқан бұл ақын қаяқтан келді дебеңер Мына мен айтпай видирис ұстаттың шакирити болым құлақ салғылаң ерендер Аланнан айры тамдын елдері Бұлар алты мал чучук жегендер Алты мал чучук жеп алып Аллама шүгүр дегендер Андан өзгөчө колду чапкыла Мына бизде карачың ушундай той берсек дегендер
Ağız tökme bulağım. Gezekti versem sırele sözüңdü kettin uladың. Sağa gezek kelgende mikrofondu bergende boyun biraz kıskarak. Amen bolsa canыңda mikrofon dordum uladım. Götürülgön mikrofon kayrağıldı düşürdüm. Bürok maga gezek kelgende maga kızmat kılavı devanan senden jardam kütündüm. A sen bolsa gelbedin de tuğrulap da berbedin. Dep mınan emi kalganın tamaşaga burayın. El girip çıga verişet en sonun tilek ayttık biz mından arın eköbüz. Nağız aytış kılayın aylanayın nağım komuz kolgun alasın. Ova tuğrulap bir de aytmayınca getip kalasın. Kaptalga dağı dele balasın. Balanın işi talada bir ustattının uşunda en akılesi balada. Balam kayda gitti dep özüm çöngürde bassan mikrofon öçüp kalsa kaptaldan karap durdum esticep. Ananda kayran össün okuy mikrofondan aytılı baterekasın öçtü dep. Ananı DJ mınan ağamdan aparat koygun adamdan canına vardım surandım. Ana mına şunuru var mikrofon ula perse kuvandım. Andan arın uşunday sen sözüңdü kettin süйлödün. Özüңdүң özüң токтobой жаттамаң акын окшобой алдыны көздөй сүйрөдүң. Чындап эле мен сени өзүм менен кошулуп капталда карап калдың эл сени. Ушул акындыгың байкалды анан сага кызмат кылдым мен жакындыгым байкалды. Бирок сен окуңдобой койсоң мореке микрофондуң ак чиркин бөксөрүп көңүл чайпалды. Эми мындай кылбай тур кебимди жакшы тыңдай тур. Мага кезек келгенде ары бери жылбай тур. Эки көзүң айбалам менден такыр албай тур. Капталда 40 кызды тизип койсо да жанына жакын барбай тур. Айланайын жан бадам дебир даймын ушундай гүлсөкена дегеним. Эскерип ушул күндөрдүн анан эки бирдей акындың эл алдында күлгөндө жүрсөкена дегеним. Устатынан урматтап шакирттери бүт өмүр сүйсөкена дегеним. Ананда буга чейин эле какебистин үйүнө конок болбой кирбедим. Ананда бир нерсенин айтайын шакиртим келериңди билбедим. Эгерде келериңди билгенде сен барган жерде нан да жок, мен барган жерде шаң да жок. Уялып да келбейм деп койчуң шакирттерим ырдаса сөзүм өтпөй калат. Койчуң ырдай бербейм деп ой көп жерден арданып барбай жүрөмүн. Ал эми сени келди деп уксам аябастан күлөмүн. Бир сөз менен айтканда канча балам бар болсо ошолордун башына сени баламдай коюп сүйөмүн. Kılada Çaptaganın aytuğda da beni oylabasın tuğrava. Anda altınday bolgon balamay ay gözümdün ağı karamay. Atayım birinci mayga gelirsin de callap attın araday. Komuzdun göğsü meyleçe çıkpasa da çıkkanday ırdaylıçın elimdin. Ay köl bolsun peyleçe canağı mikrofonun var böyle. Bir göstey verirseniz alemi jardam üçün janagam ekөөsүн ortoğuzda gelseniz. Emin alın savak kılalı Kezekteşi belge bir erkele bir dak turalı. Kaptaldan beri bastınız. Mikrofondun açtınız. Siz bizdi koldop tursanız bu lekakınga baktınız. Handan alım savak kılsam de canından ırdap tursam de şakirtimdin elgemen nağız akım boldu dep korkpostun mına sunsam dep atayın sagan işenip mından keyin
gelecekte sarsana bolboy tursam dep ınagırda vatat boldu dep kata bolboy kaygırbay iki gözüm jumsam dep köngülümde top bolsun ınak bargan jellerge geljiin alıp top bolsun kezek berem men saga gana bir toңдоң kolun şok bolsun. Özüngдөй bolsam ekende ustad jolungdu jolgop koygon bolçumun sizdi geçinde gelet dedele ıslık komnata dayarda bayagın oylop koygon bolçumun anam janamaga gelgende buzuldu geldin sanın oңдодуң dağın öçüp kaldele Mominte öçüre verip turbaybın ustatım ırdavatın dep men dagı arjagın oңдоп koygon bolçumun Andan aytıldıň elge ırıňaz Mikrofon aça verse daň akının ırın tök albay Oýlaryn sansız böl albay Enne gele maga gezek gelgende bu mikrofon meni göre albay Emin aydan ayındaň ustadym akı şakirtin tınçıbay jatsa sanası Oba şakirtin garajı gözüňdün akı garası Bul meniň emneleňe göýsün töberet tam emin men emne tokoldum bilen balası Emin aydan ayındaň ustadym Göktögön ustad göktögön hiç kaçanda çökpögön Var bolup kalsa kolundan hiç kaçanda gökpögön Ankeniň ustad degen ulukta gördüň bu mikrofon ustadyr dawatsaň öçpögön Mikrofonda açmak. Açtan ötü kaladı. Haydan ayın ustadym Mınanday suukda kim dağı jötel albayt bilesiz Anan akındyň güçlü saptarın gördüs mikrofon göter albayt bilesiz Oşense daň ustadym el aldyna çykkanda siz bakıldawırdap jürösüz takıldawırdap jürösüz Ansızdan özüňiz aytyp ötkenдөй şakirtiňdi süýösüz Amen da garap oltursam günügün aytılgan tilekdey sizdi görüm batamça Anan ustadym ey daýym bata bersin dep ustad men sizdi gördüm batamça Mınanday toңgon suukda kim bilet elektr togu toңdoksoyt je kim bilet DJ-da seni çyn töktübü je jattadyby dep tekşerip ele koydoksoyt Eminesi bolsa da öçürgöndöň öçpödüň Ary beri jıldırıp göçürgöndöň öçpödüň Eki koluň suukta toңgondodan öçpödüň Anandan ar bir adam toskoldu kılıp koygondodan öçpödüň Anandan ustadyň sagaň erkelep Emineň aytat eken dep çaksa dagı öçpödüň Anan ary beri çaýkap bir jatsa dagı öçpödüň Bulda bolsa şakirtim murdagıdan öskönüň Akındyk usul talada sen biýikdike göktödüň Altynday bolgon jan balam el içinden uşunday Kanatyňdy kaga ber kalyň elge çaga ber Kalyň elinden uşunday Daima jakşylyk günlerde önüne hurmatçyň joňarky prezidentin atyna Daim uşunday syy üstünde jürüp el hurmatna sylanıp Aytamın bargan jeriden ardaýan men şakirtiň men dep aytamyn Evime maňday jakty garasam ustad bir nerseni baýkadym Mına Kanibek akem başımda
Kanibek akeň argaçan açıla bersin joluňuz, aytyla bersin oýuňuz, tuğandar sonun giygisken julu bolsun tonuňuz. Jakşylyklar menen urulup, jakşı adamdarga tolu bersin tobuňuz. Ananda garapdy bugün doňol tursam, aydan ayın Kanibek akem hazır. Yenilerine karasam aksakal boldun bal paygan. Başınızdağı tebete halato doyzan kaygan. Evetengde karasam ake gelgen silbana zaltaydan. Ağul turup Kanibek akem jürüňizçe kuwatın gembi jantaydan. Jantaydı bırdap salabız usta jamaktymynda karaňız. Kanibek akemdi jantaydı gemenen karaç bugan ak mördüň aydan tababız. Ay Kanibek akem ak mördüň emne kılasız? Oşo süýgönüňiz dile garaňyz. Hova berilip jatsa sarpayında men gomustun gılın tartayın. Altınım kakem üyüngde danışınday jakşılık boluversin ay sayın. Altınday sonun baldarın, Kudaydan tilep alganın, tuğulun bar ruslanın, janaň eleň okkanım, je bolbosaň aslanın. Uuldarың menen jaşodo, kakeň apaçyk bolsun asmanyň. Tündügüňer türülüp, geregeňer gerilsin. Eldim bary silergeň urmatçylaň uşunday aşyk bolup berilsin. Usul üýdüň hiç kaçan jamandyk bale bolbosun. Jaňydan giygen tonuňdun eteginden ertege uuldardyň üýleseň nebereler oynosun. Oşondoy bolsun ılayım iki balaň baktyna bar bolbuga dep dileýim. Jeňem menen eköňür jeteleşip jaşoda biriň kempir töldögi çal bolguda dep dileýim. Kança toyga barsam da bugünkü toydu çinele sonun bolup öttü deýim. Dal uşunday jakşylyk jalpybızga juksunça, jan dilden aýtgan tilekdi jaratkany muksunça. Jakşylykdan uşunday kataryňar gemibey, dal uşunday tursunça. Emeň altynday bolgan balamay. Mınaň usul toydu debe köp salystan geldik, ayıldardy muz joldurduň aranay. Oy şarjaka barsaňar, balkonda jaşagandardyn sözüne kulak salsaňar, alar mындай kep aýtat, bıyılçı kış bir dagı okşoşpodu dep aýtat. Bizde bir dag karıň jok. Muzdak kardı muzdardı görbödükde süýlenöt. Ay biro kardyň gaýdan ekenin balkonda jaşap atkandar birinci mayga gelişseň oşondo görüp üýrenöt. Çinele kar jabady dep süýlengen. Oy çıkpagandar üýlerden ayıl jaka gelgile. Birinci may gerekme gelbeseň daň ertege YouTube'dan çıgaryp barın goýubuz ayılga göňül bergile. Asmandan jerge jetelek hiç kim tepsep ketellek. Apapakay appakkar agele boýdan turupdur. Çыныgy kıştın danasın Kudaýym birinci mayga sunupdur. Kışıňar sonun kıştaýby, kızıňar sonun kıstaýby. Altynday sonun ayıldar sizderdi gördük çinele kim görüpdir mındaydı. Közübüz küyüp baratat, ek akınga jon koysoň ırday bersek kun batatdan ırday bersek taň atat. Anda birinci may degen ayılga en koz ayıl degen bir namdy bersek jaraşady. Tamanında beş bar, gümüştöy sonu neneler, kılımdan aşağı jaşaňar, bar bolup bana vaktına, oğrubastan uşinti toy topurga top dolup kemibestem baskıda. Bugün toyga gelgenler, hak dilden bata bergenler, tuğanım dep katlaşkan, birim biri barktaşkan, beişti gözдөp jürgen mergenler. Enelergen rahmat, agalargan rahmat, bir tuğan bolup bul üýden barıňar ketpegileň rahmat. Emi bugün barыбыз yaşыбыз menen garыбыз 63 yaşında Bestin avaz atabız Ömürden ötüp ketkenin bugün eskeri vırdap jatabız
Arabızda bolsa bir sonum bolmok ele dep biraz can keyip biraz kapabız. Anse da taqdırdın uşul salgаны. Eminesi bolsa da bugün eskerip jatat baldarı. Alemin anın artınan 4 yıl murdan ilgeri bulakındım bilgene. Oy maktımday bolgon enene eskeri vırdap beredi. Oşondoy sonun atene bir keste mına baldarı geçinekey jaş ele. Bürok tarbiyanın en sonun berip koygon oşolor. Balasın üçün gerek be can düynösün büt barı ne baldarınan rızkı mol kılışıp jol kılıp terip koygon oşolor. Altınday sonun atene cannatının törünün joluksunçu barına jaşın menen karına. A bugün razı olup olturam baldarının alardın eskerip jatkan çağına. Geçeten beri mınake Kur'an katmın okugan Жақсылыққа бар ұқтым мен мына какебістей досыман берешендік жағынан Өң алдына бірдің аттарды салдырбаған бұл кеше ат енесін уятқа қалдырбаған бұл кеше инилердің башында басшы болған нұр кеше баштоочу кийик аттырат жандоочу кийик аттырат болбосо жогу чаптырат бекеринен айтпаган басшы болгон ушундай көздөгөндөн кайтпаган аганы көрүп ин өсөт эжени көрүп сиңди өсөт улуулар эгер жаманбы кичүүлөр анда жинди өсөт улуудан алсаң өрнөктө кичүүлөрүң артынан жамандык күндү көрмөкпү кичүүлөрдүн бактына айланайын Каныбек локомотив болуп жүр эл көнүнө толуп жүр жамандыкты жок кылып бүт барын четтен жонуп жүр эң жол башчы болуп иниңде колдорунан кармаган жолдорунан тандаган ага деген ушундай какебистен айланам алтындай болгон Каныбек жаныңдагы бек болсун баарыңдагы бек болсун туугандарың топтолгон чагыңдагы бек болсун эртеңки берчиң улагың Кыргызстанды мындайгы бүтүндөң ортоң Азияга алкыш болсун кеп болсун Эми бирин серин келиште ел келіп мындан кеткиче керекпи кологоңсу капталдан үйлөрүнө жеткичең эки акын эркелеп калың элди демитте анда жанатан бери капталдан эки акындын сөздөрүн уккандарга рахмат кетпей тур деп шеригин колдон бекем кармашып туткандарга рахмат бутунан заг өтсө да бутунан ным өтсө да айттырбайстай арманын жуткандарга рахмат ананда тоңуп кетти бутум деп муздак экен ушуң деп эки бутум бири бирине тепкендерге рахмат азыраагы убайлажак кетпесем болбойт экен деп кеткендерге рахмат эминеси болсо да ыраазыбыз силерге 1 май барсыңбы кадырлап сыйлап экөөбүз баш ийип келдик бу жерге той марек болсун биз үчүн эмес ушул тойдун ээси үчүн Каныбек мырза үчүн бир кол чаап коюңуздар той куттуу болсун эми тоңуп тургандарды карап отуруп бир тамаша анекдот эсиме келди ана аксакалдарды карап отуруп ака баягыда сизге окшогон аксакалдардын бирөөсү эшикте ошентип поңуп борондо суукта отуратмыш турса мага окшогон бир бала келип алып аксакал борондо эмне бар суукта үйүңүзгө кирбейсизби аксакал ай десе аксакал айтатмыш аба эмне деп айтайынбы балам анабул эшиктеги боронго караганда үйдөгү борон катуу болуп атат кире албай атам айланайын дедимиш ансыгар ойлонуп отурам аналардын үйүндө борон чакын болбой атабы эмне турат суукта деп коем мен кантсе тарс эткеним баары тамаша тойлор куттуу болсун эми Кыргызстан мындай кеп бар Кудай берген кишиге Кудай урган киши сүйлөнөт деп коет ошондон эмне кылалы Кудай бериптир мындай ишкерлик менен бизнес мындай колундагы берешендиги менен Кудай берген рызкысын башка жака барып чачпай мына жакшылык кылсаң аламга жол айылдан башталат деп айылына коло кошунасына жакшылыгына бүт бардыгына сооптуу ишти эң биринчи сүйүнтүп коло кошунадан бир туугандан үйдөн айылдан баштаган ушундай Каныбекке жана анын бир туугандарына мына ушундай инсандарды тарбиялаган ата энелерине ыраазыбыз рахмат айтып бир айыл тургундары келген меймандар Каныбек экеме бир туугандарына той марек болсун деп бир кол чаап коңуздар дагы берет той куттуу болсун
азаматтар келгендер. Ақ тілден алақан чапқандардың ар біріне дал ушундай жакшылык жуксун ылайым. Көрө албастык кылып кол чапкандар үйүңөрдө той болуп, ишиңер жалынып, мага түшпөсүн деп койгон. Туура айттым мен, кандайсыз? Машалла. Чоң рахмат. Энем калпагын берди мына. Не только калпак менен чегараланды, пенсиясынан кошуп берди. Бир кол чаап койбойсуздар менен. Чоң рахмат. Эне, микрофон берейин да бир балдарга бир бата бериңиз. Assalamu alaikum. Uzak çakından gelgen baldarımın meymanları gelgenlerge Allah razı olsun. Hoş gelipsizler. Bardığınızlarga den sağlık, uzun ömür, bakvatçılık kalayımın. Bardığınlarga razımın. Hoş gelipsizler. Чоң рахмат. Чоң эне мындай кол чаап жарашпайт айтылгандар. Ким энесин сүйсө, энелер үчүн бир кол чаапыңыздар. Чоң апа, чоң рахмат. Бар болуңуз ылайым. Оорубаңыз эне. Ден соолугуңуз бекем болсун айым. Оорубаңыз. Бизге пенсияңыз керек эмес. Бизге ден соолугуңуз керек. Оорубай эле турсаңыз, Каныбек досум экөөбүз сиздин пенсияңызга пенсия кошуп беребиз эне. Ошондой кылабыз. Болгону оорубай туруңуздар. Анткени апалар ооруса, биз балдары алдыга кете албай, апам ооруп атат, атам ооруп атат деп артканы карап алдыга жыла албай калат экенбиз, көзүбүз артта калат экен. Эгер ата эне эсен болуп төрдө бата берип турса, биз балдар тоону тешип кете берет экенбиз алдыны көздөй. Мана бүгүн Каныбек мырзанын бир туугандары Осмонали Нуралилердин ийгилигинин себеби мына ушундай бир туугандардын, энелердин төрдө бата берип турганында турат. Асылбектей агаларыбыздын колдоп кубаттап, желкесин таптап, бир тууганым деп мактап турганда турат. Ошондон келиңиздер. Мына ушундай Каныбектерге жол көрсөткөн айтылуу биздин легендарлуу Асылбек акеме да бир кол чаап коюңуздар, бар болсун айым, бир туугандар, бар болуңуздар. Той куттуу болсун. Мына жерде жана аксакалдардын бири биздин түрдө абамда турат, мына жерде. Кана аба, келиң, сизден да бир бата алалы, бир туугандар. Ой, аба. Бир туугандарга да сөз берип, мына бир туугандарыңыз, жакындарыңыз той берип жатат. Эл алдында бир алкыш бата айтып, тилек айтыңыз. Жакшы болуп атабы могу? Жакшы болуп атабы? Жакшыбы? Эми бардыгы мына келгендерге салам алейкум мейли. Эми бир нерсе болуштан мурун анын бир тарыхы болот. Тарыхы болот, анан бир өзүнүн убактысы болот. Анан мынагу жанагы Каныбек 20 жыл болуптур. Ошо бир балдарыма той берем деп даярданып жүргөнүнчү. Мына атасына мына бүгүн ата апасына аш берип атат. Эми баягы арба ыразы, Кудай ыразы дейт го кыргыздар. Эми мен менен тең эле атасы Каныбектин. Тууганбыз анын үчүн айттым жана сага кичине. Анан эми жашыраак кетип калды. Анан эми өзү жакшы жигит эле, сүрөт жуучу, способностьтары сүрөт чийип жанагылар. Комуз ойнойт экен, бүгүн билдим анда. Комузду да катса болгондо дөрөкөн ойномок экенсиңер. Анан ошо жанагы Каныбек анан жашыраак калып, мына Кудай оң көзү менен караган экен. Анан мына бүгүн ушул ийгиликке жетип, мына 3-чү элди чогултуп, ошо мына ыйыксан өткөрүп, Кудай эми кыргызча эми аш деп коет эми. Анан ошо ушунча эл келип, Куран окутуп, батасын берип, жакшы тилектерин айтып атат. Эми менимче баягы ошо жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт дегендей, ошо жетөөнүн бирөө кыдыр дейт, ошонун бир жанагылары баары ушу тиет да баары соогу, жанагысы жашылыгы. Анан мен дагы бу жерден бирдемкени айтып коеюн, ошо элдер турган жерде эми. Мен Асылбекти айттым сага кичине. Баягы сөз бар кыргызда, баягы эгер кайсы элдин падышасы адашса, ошол эл бактысыз деп. Анан экинчи баягы дагы сөз бар, жакшы менен жүрсөң жетесиң буратка, жаман менен жүрсөң каласың уятка деп. Же дагы сөз бар, баягы досуң ала каргаса жегениң бок болот деп. Анан ушу Каныбек жашынан барып асылга колуна барды, анан элдин бардыгы белет, өзү деле танбаса керек эми баягы. Анан ошонун баягы тарбиясын алып, ошонун баягы кылган иштерин көрүп, такшалып, мына эми Кудайга шүгүр, асыл дагы бир жакшы кадрды бир тууганды өстүрүп койду да, ошо эми элге мындай катыктуу болуп. Эми мындан кийин дагы экөө ынтымакта болушуп, ошо асылдын жанагысын дайым колдоп жүрсүн. Баягы бир сөз болдур эле, эл келип билесиңби баягы.
Ленинді айтсаң партияны түсінесің, партияны айтсаң Ленин түсінесің деп. Ансығандай азыр Қаныбекті айтқанда мен насыл да түсінемін. Ошоның күшімен жетті. Анан эми Қаныбектің өзіне баягы буга аракет керек болду, түшүнүк керек, өзү кабыл алды ушундай нерселерди. Эмесе көбү баягы билесиң, мындай нерсе оюна да келбегендер бар көбү. Эми муну ашы жакшы өтсүн, Қаныбектің ушу өздөрү бир төрт бир тууган. Анан эки кызы бар, ошолар дагы бактылуу болуп жакшы жашасын. Анан өзү ден соолуктуу болсун, келин экөө дагы мына балдарын үйлөп, дагы мындай тойлордун көбүн берсин. Анан мына элибиз, жерибиз, тууган урук бардыгыбыз баягы аман эсен бололу, тынч бололу, тойлорду жолуп жүрөлү. Анан мен эми айтпай? Ыдырыс. Ыдырыс. Менин неберемдин аты Ыдырыс. Ыдырысты мына телевизордон көрүп жүрчү элем. Мына азыр келип колун кармадым. Анан мына учураштым. Анан көрсө кыргыз эли сыймыктанып тургандай эле мүнөзүң да бар экен, келбетиң да бар экен, акылың да бар экен, төкмөлүң да бар экен, сенин да ишиң ийгиликтүү болуп, кыргыздын эрке балдарынан болуп, кайерге барсаң сый урмат менен жүрү. Бала чыккан оюңөр, келинчигиң менен экөөң көргөм телевизордон, баягы интервью бергендердин бардыгын. Мен өз кызыгам ушундайларды сенин бардыгыначы. Анан эми сен дагы мында элдин арасында жакшынакай кылып, бурда элдин көгүн ачып, бул кыргыз элинин рухий дүйнөсүнүн тучокусу деп коет го баягы жанагыны төкмөлөрдү. Силер болбосоңор көп эки сөз сүйлөй албай атпайбыз биз. Силер канча нерсе сүйлөп, канча элди жанагыласаң, силерге да Кудай назар кылган. Дайым ишиң ийгиликтүү болсун. Элдин арасында жүрө бер. Кыргыздын биринчи ырчыларынан болуп жүрө бер керек болсо. Аны амин, беркой. Амин, жакшылыктар болсун. Чоң рахмат. Сыйлабасаң да барысын, сыйлаш керек карысын деп бекеринен айтпаган мына бир туугандардын аксакал деп түрдөгү абымды атайын микрофонго чакырып отурам. Мен бир туугандар, той маарек болсун. Биз калган кеттерди эртең буюрса чоң улак, аламан улакта улантабыз. Байгелүү сорундарда 100төн ашкан төө, мына желмаяндардын дагы эптүмесин коюп тур. Аттарынан бери, башкаларынан бери, анан башка улактарда эски Жигули СССРдин машинасын байгеге коюп койсо, бул улактачы эртеңчи буюрса заводдон түз эле келип салафаны сыйыр элек шону бир автоунаанда баш байгеге коюп отурат. Ал эми ушул айдын январында чыккан 2026 жылкы маркадагы унааны коюп отурат белекке. Бул да болсо берешендик. Ал эми жанатан карап отурсам, жерлерден, жети дубандан, коктуголоттон чыныгы балбандар, желкеси жерге тийбеген, жеңилүүнү билбеген балбандар бардыгы келип, мына жай-жайларга жайгашып, эртеңки Каныбектин берешендигине момундай бир башканы кой, өзүстү өзүз колдогон ушундай чыныгы кыргыздын кыранына ыраазы болуп рахмат айтып батасын берип отурат. Ылайым Каныбек менен жеңемдин эки бирдей арыстандай уулдары, мына Руслан Асландар дагы атына заты жарашып, атанын уулу болуп, жүзүндө нуру болуп, эненин сүтүн актап, элдин баары мактап, мыкты уулдардан экен деп айтып жүргөн болсун. Ал эми туугандар, интернеттен башкадан көрүп алып, көрө албастык кылып ар белен айткандар, бая бир окуя анекдот айтып берейинби? Африкадачы, турдубу? 10 негир баратып, эм кара денелүү да, жерден бир көзө таап алып, алдыкы көзөнүн сыртын момундай ышкаласачы, ичинен Аладдин чыгып тур да жин чыгып. Анан онуң бир-бирден тилегиңди айткыла, бирден гана тилегиңерди аткарам дейткен. Десе биринчи негир айтат экен, аке, чында беле аткарасыңбы? Ооба десе, анда дейт, менин денемди агартып койчу дейткен. Десе жанагы жин Аладдин сим салабим рахатлукум абракадабра деп күп суфтса, жанагы негир аппак болуп калыптыр ака. Мә сага аны көрүп алып, жанындагы 9 негир, сен айт десе, экинчи негир мени да агарт дейткен. Аны да агарттыр ака. Үчүнчүсү агарттыр. 4, 5, 6, 7, 8, 9 өтең агарттыр да. Анан 10-сына келгенде баягы 10-су дай 9 өөнү карап туруп, о жин бир эле тилек биз, ооба десе, андай болсо мына 9 өөнү кайра карайтып кой дейткен. Ошентип бардыгы негир бойдон алып кеттир ака. Чыны ошо көрө албастар, айланайындар. Кудай берген кишиге Кудай урган киши сүйлөнөт. Ана жерге отуралып көрө албас кылган, сен Кудай уруп тур айтып, негир бойдон каласын айтып коюн. Эмнеси болсо да тамаша болсун. Бирок мына Каныбек мырза берешендиги менен сиздер бир эле улакка сайган байгесин көрүп атасыздар. А биз болсок акем менен эскиден бери бирге жүрөбүз. Айылына көчөлөрдү, мечит медреселерди, жетим жесир, муктаж, айтор небир инсандарды, кыйналгандарды, керек болсо умраларга чейин жолдомо берген ушул уулуңар болот. Антан эмне бүгүнкү кылган эле чачты же башты дебей коюңуздар. Мына
Кыргыздын уулдары дагы айылдарына мечит салып берешендик жоомарттык кылып атат. Биз буга чейин чет өлкөнү карап отурганбыз. Мына Кыргызстанга кечетен бери той топур өткөрүп, мархум ата-энесин эскерип, Куран катмаларды өткөрүп, айылда Куран мелдештерин өткөрүп, Куран мелдештин жыйынтыгы менен каарылардын качасына белектерди берип, умралар берип отурат. Ошондон эмне кылла? Бир эл улакты карап, уху деп сүйлөнүп көрө албастык кылбай, негир бойдон калып кетпей жөнө тургула деп коеюнбу? Анда болсо келиңиздер, берешен уулуңуздарга дагы бир кол чапыңыздар. Той марек. Чоң рахмат. Ылайым ар бирибиздин уулдарыбыз, кыздарыбыз ушундай ала той элине, кыргыз жерине кызмат кылган чыныгы баатыр, берешен жоомарттардан болсун. Анткени бейиш берешендердин мекени, жаннат жоомарттардын мекени. Берген кол жакшы, алган колго караганда. Берүүчү болгон чыныгы кыргыздын баатыры деп мактагым келди. Каныбек мырзанын үй бүлөсүнө Кудай таала эки дүйнө кем кылбай, бергенин эселеп, дүйнөнүн өзүндө кайтарып, бардыгын жыйнап, жаннаттан кайтарып берсин. Дагы бир кол чапыңыздар. Той марек болсун. Чоң рахмат.